Mariana. Oh, aku menjak kah Mariana? Nak ajak belanja malam tu. Titik menit belanja. Sang-sang anak bu lain. Biasa malam tu. Peng lun, mantong le bat DM. Malam tu aku pesan je lun blo. Lek blo bajai kutang, sempak ataupun BH. Je lun blo malam tu. Hai, Mariana. Kau fikir leka? Lo nyuri nong. Kau blo kutang, kau blo sempak, kau blo BH. Tak gepeh dong. Nyohan kake. Pu bengeh-bengeh demah. Kake lah menan malam tu boh. Lon jak ele jak belanja bak setial 25 ribu di Keruku. Hai, Mariana. Toko setial 25 ribu yang na di Keruku. Tapi ni alamat. Kon le bakso. Pakau menan demah. Pindah aja nak pegah-pegah bak lon. Man kepuyak pegah bak kah. Memang dikah toke? Alah malam tu ada kon toke pi ilonyo mantan cewek toke setial helimong. Yo jamun masa pula-pula pingkui di Singapura. Mantan je. Pak kamai gon. Malam tu bengehele. Boka malam tu. Hori pinah setial helimong Kerukuhnya. Mantong di sekitaran Kerukuh Jit. Cuma pinah lokasi sagai. Munyo awai di samping ASEAN. Munyo Jino ka pinah Tambun Baru di samping Alfimidi. Kagot lah munyo menan malam tu. Lo jak ile bo? Mariana. Pele. Pulaman. Bek aja Jino ju. Setia lep 25 Kerukuhnya. Grand opening ji tanggal 17-nya. Jadi watek kajak tengok kenan, ka bangun beramai-ramai. Karena di saat grand opening-nya sekalian gepugak kenuri maulud watek bengok. Bangun beramai-ramai kenan. Tak baju kenuri maulud. Kaje lah balim tu boh. Lon jak ile boh. Terima kasih informasi ji boh. Man nyaho kajak alam. Grand opening setia Keruku. Kon tanggal 17 tengok. Ku pekerja aju. Nek lon pesawat. Nek lon po gede Kota Melabu. Lon jak demah bak setia helimong yang na di Kota Melabu. Ka balim tu apa? Memang setia 25-nya getap berat meraja Laila kah. Di mana-mana pun ada keberadaan. Moto jak malam. Asal di dalam